Veliki pozdrav svima ljudi, ja sam Sveki i vi ste dobrodošli u moj novi video. Kući vidite danas stigao ovaj event, ja sam tu već pokupio Ginolu. Još tu moramo Van Persija pokupiti. Još vidite pokupio sam LV, moram još CF pokupiti. Još sve ove ostale pozicije pokupiti što ćemo uspjeti. Ovo tu nešto timovi, ja šta filozofiraju. Onda možeš bivat ove neke kartice, ove kao nešto dobit, možeš bla bla bla. To se završava za 34 dana taj pek. Ovaj se završava također za 34 dana. Tu su dodali ovu galeriju isto od njih, tu vidite koliko ste dobili, znači samo sam dobil ovo koliko ste svi mogli dobiti. Tu možemo valjda to sve dobiti kada dobijemo sve te male slikice. Tu imamo ove challenge s kojima dobivamo te poene. Kao što vidite, tu te poene možeš dobiti gomelu, brate moj. I onda te, brate moj, poene, brate moj, trošiš na... imate ove legendary i obične poene. Ova mislim da sam baš sve istrošio, da. Prvo nema neke razlike, svi su ovi koji se dobivaju od head to heada. Tu je tournament, to već isto 120 godina kad se ja rodio skill move na novom accountu. Tu recommended, brate moj, nemam ni gemova više, ali imamo free pack. Iz free packa sad sredi 88 Martin Evlić, možeš si mislit. Ima je ovaj ikon s Chronicle Event, ovo također ne igram. Tu možeš igrat to Steven. Evo čak mogu claimat ovo nisam ni znao. U94 untradable igrač. Pa ovo čak može neko dobar bit će iz evo eventa, to je ovo brate iz Rumunjske. Badov, untradable je. Možemo čak do 91 dobiti, nisam sad vidio ni koliko sam dobio. I tu imamo 91 do 93 untradable, da će biti 91, da bi ja išta bolje dobio u mom životu. Ovo tu treba valja odigrati, imamo Steven Gerrarda ovdje. Ovo isto, da njega sve ću pokupiti, ovo tu odigraš pa ovo claimaš, ovo ne znam ni sam šta je. Ali znam da ovo ovdje možete claimati. Inače moj team trenutno, to ste već valjda vidjeli kako izgleda, mislim da se jedno Brozovića zanimljivo zašto sam sve ovo nešto po petovima provokao tamo vamo. Da li imamo dovoljno stvari za ovaj pek? Fali mi 1.90 igrač, da dajem nekog od ovih iskreno neću. 85-ica ne znam ni odakle, morat ćemo kupiti jednog. Već vidim koliko ćemo to kupiti, to je... Hvalite ljudi kupuju. Onda ćemo kupiti fazom tebe. Sad čekamo da se ti kupiš. To vidim ja maskerana. Inače mogu vidjeti šta ćemo sa svim ovim dudekima. Razmišljao sam da kupim do 89 ili tako neku najskuplju karticu do 89 pa da je maksom pa da je prodam, možda eto nešto izvučem, jel 89 karticu uopće više mi da niko ne kupuje za tima. Čak imam dva onda igrača ne bih prodavati. Nećemo tebe raditi, ćemo dati tebe. Daćemo maskerana, ajde. Nije baš pred pametno, ali ćemo te. Da vidimo šta ćemo sad dobiti iz ovog peka, iz ovog peka ćemo dobiti jednu veliku kupčinu. Ali dobro. Engleska, ovo čak neko doda može biti CM. Forest, ja se ponadam, Bellingham. Ništa specijalno. I sad ćemo tu dati sve ove igrače na ovaj pek.
Imamo vidim nešto dobro ovdje, neki par 97, 8, ono da mi padne iz steka. Portugal ovo čak dobro može biti Rema. Moguće. Dobro, pa čak mi se vratio Hazard. Hazard mi se vratio odlično, on mi rekao ne, ovo će biti tvoj. Tako da Hazard mi se vratio. Sad se vraćamo na ovaj event. Idemo tu pod main. Tu moramo ovu utakmicu odigrati i moramo zabiti par golova. Inače mislim da sam negdje vidio da se baš puno golova mora zabiti. Tako da sad ću još više rokat head to head. Zato što ja uopće već tek ne igram. Ali da odigram jedno 10 mečeva što bi mogao radi nagrada koje slijede za 2 dana. To ćemo otvarati sve u videu. Za to ćemo da... Vate kako slab tim. Tako da Harry Kane prebacuje prema Arnautovića, Arnautović za Savija, Savio prebacuje prema Montielu, onda je genijalni pas prema Arnautoviću, naprijed trči Savio i to spriječuje. Arnautović bio agresivan, nije uzeti loptu, ide iskaka na njega, ništa se tu ne dešava. Pires uspio metat prema Brozoviću, Brozović ne dobiva taj duel. Red Bull Leipzig dobro igra, Red Bull Leipzig kreće u napad, ali ne može proći. Tamo je još Arnautović malo iza ostao, povukao se već tamo Brozović, Pires, Harry Kane. Brate kako zapravo dobro igra ovaj bot. Xhaka, brate kako je on meni stovi javao na ovako loše puca? Pa brate nisi stoper da ne znaš pucat. Ja vam garantiram, onaj Souček mi je bolje pucalo od njega. A brate moji, još mi smeta ovo držim tu punjač. Ko je izvođač ovog? Brate daj ne seri da ovo skida. Mislim dobro, ovo nije niš spet zapravo. Kako to ne prođe prema Arnautoviću? Meni samo kad prođe 3 pasa, Kane, Arnautović, Kane ili obrnuto, to ti je gol, sinko moj. Samo često ne prolaze. Evo ga Kane. Tamo je Arnautović. I opet brate ne uspijeva. Hernandez dobro je. Pires, Arnautović. Harry Kane skida mu golman. To je tamo ko Ruben Dias. Brate pa i on pored gola puca. Pa je li ovo moguće? Mene bod više jebe nego onaj head to head kad igram. Arnautović tu, Harry Kane vamo. Evo ga Savio je opasan ovdje. Savio još jednom šalje, brate, kome. Mogu sam dodat na vrijeme, ali eto nisam. Arnautović put taj pas ne dobi, Fernandez. Bros, Ruben Dias, Xhaka, Pires. Tamo Arnautović, evo ga Arnautović gol, dobro bitno da sam dao gol da pobjedi utakmicu, mučio sam se, a dobro ne igram toliko ozbiljno, ne igram uopće ozbiljno kad igram protiv botova, kao da trudim se minimalno. Evo, tu bi ja ono trčao da igram ozbiljno, ali ne, ono dodavam se. Dobro. Vidite sad ovaj pas. Tamo Pires. Traži tu loptu Brozović i gleda sad gola. Brate skida golman. Ruben Dias.
Brate, taj lik svaki korner koji on more sjebat, on meni puca povet. To je nerealno. Brozović. Pa brate, mili. Evo ga, Ruben Diaz zabija čovjek. Nisam Dušana Tadića vodim, vidjet ću čak Tadića vodim, izvadim ono, ili izvadim nekog iz veznog reda, čak nekad iz strajkera jednog, Tadića je kartica. Dobro, sad smo ovo pobjedili 2:0, makar smo se mučili sve do 85. minute. Dobro mislim, to tak ide i to ti je tak, bum bum klik klap, Dinamo prvak. Hall of Legends back. Dobro, sad kad smo ovo pokupili, ovo mogu imat. Što da ne? Mam planira 10 puta ovo i dobit ću ovo dvoje, da se nije teško. Što ti trebam? Ček, ti meni još još da to trebam napraviti. Ček, ti nam... ne, what fuck. Dobro, ovo 10 puta to ćemo lagano riješiti. Ovo još... pod lokotom. Sad idemo ovo. I tu smo dobili Van Persija. Dobro, šta reći. Sad smo zatuvani lokali. I sad dam 10 ovih. Ginola, Van Persi su mi tu. I sad i Carlos Alberto na redu. Po tome okej, ovo čak nije ni toliko teško da se sve potvara. Ja sam ovo nešto potpuno drugčije zabrio, pa onda možda mi tu sad odmah riješim, idemo mi ovako. Tradat ćemo... a ne mogu toliko puno tradat. Aha, pa sam glup, ja samo tu napišem 100. I zadnji pek ne može 100 bit, nego 99. Tek 150, pa 50. Znači 48 ili tako. Aj moja matematika, majko moja mila, kak sam ja ima 3 iz matematike. Ta profesorica da sad vidi ko da leti mi projekti dala. Ne. Ljudi, žao mi što malo se gledate, moje neznanje matematike, ja vam kriv je sam. Dobro, ima ovo claimamo. Sad claimam ovo. I to claimam 2 put. I sad claimam ovo. I kliknem vamo, imam ovdje u stavk 5 su nagrade od tomu poslije kupili. Idemo ovo. Pa sad imam ovih. Dobro dobit ću tu raznih nagrada, znači... ovo sam htio možda u sredini videa otvoriti, šta mu radi. 85 kartica, dobro, ajde, milion tvoj. Carlos Alberto. Čekaj, nisam ne shvatio, ja kad sve ovo spustim... aha, čekaj. Ovo mi je tim, kad dođem do 90... sad je meni jasno. A moram te daj 2 ovdje na kraju. Samo za mrta. Dobro, krenut ćemo ove gemove.
Dobro, ovo je čak dosadno za klimatu. Dobro, okej, možeš si dobiti onakav base pack. Možda dobimo nešto zanimljivo. Da mi je matematika jača strana, ja bi sad računao... Izračunao bi šta je... Koliko bi nam još falilo ovih poena, ali eto, matematika mi je slabija strana. Koliko nam je sad milijar? 6. Samo ovo pola miliona coinsa claima. Dobro, to ćemo odmah sad claimati. Dobro, sigurno mogu još claimat. 20, 40, 60, 80, 100. Znači još moramo 3 puta ovo napraviti, znači još 3 igrača. Tu smo ove transfer poene dobili. Baš skoro ovo ištava srednje ligice. Dobro, imate par ovih treninga transfer poena. Dobili smo Čeha, joj, a da mi nekog 101 da oni više možda ovo dobro dizali bi svi svakako više, joj. A čekaj, a mogu gledati ko meni možda treba? Sigurno. Možda da isto. A nema valjda isto gledati. Niš valjda napravi... Ova je CM Capelle CB, znači CB i CM. Aha, znači dobro ja i CB i CM. Ovo je primjerice malo bolji onako pek. Mogu? Ne mogu odmah da ovo. Ovo je primjerice malo bolji. Zato što dobijem i hold stand pek. Znači, bilo bi dobro kad bi mi ona na početku davalo, manje poena bi potrošio. Znači, okej, ovo je meni zanimljiv event. Trebamo ovo sve odvojiti do kraja. A bote kako ću ja s njima postići 99. Ovo je okej, pek 85 do 101. Dobimo 85 stojića. Igrico, zemljo, molim te, otvori se. Valjda Striker i Kem i RV i svi dijeli imaju dobre ovi rare. Vidimo da ćemo dobiti možda nekog istog. Kem i CM. Ali njega već imam. On meni ne treba. Prvo ja sad bolim da nekog nisam 2 put. Evo on je zadnji vezni, on mi treba. Da, ovo su nam još i zadnji pekovi koje otvaramo. 80. Još, dobro, okej, pa ono nakupiš. Treba dobiti nešto. Ali pri kraju će biti dobro nagrade koliko vidim. Tam imam pridođu na zadnjeg veznog, 81, koliko je ovo jad, 49%. Dobro, valjda još ima nekih od te kartica. Još 500 gemova, bam. Pa čekaj. Pa mogu i ovdje, ne znam ni šta tu treba i ovdje. Ček mi Michael Gallery. Ovdje treba druge skip. Eto ljudi moji, nadam se vam se vidio ovaj video, ako je obavezno bacite like, share, subscribe. Uplatite se na moj kanal na YouTube-enziju. Tu claimat ništa ne mogu. Tako ljudi moji, nadam se vam se vidio ovaj video, ako je bacite like, share, subscribe i želim sljedeću video do tada. Ćao, lijep pozdrav, kusa, bok.